Apa? Lopo malam. Seriusan. Apa itu? Diulangi ya. Jadi Mercury. Anda mendapatkan hadiah 100 miliar. Hah? Kaget lo, kaget. Apa? Berisik amat sih lo. Aduh, jadi pensiunan guru. Ya gini deh, udah pensiun kerjaannya nganggur. Nganggur sambil makan anggur. Kerjaan gue tiap hari baca buku aja. Ini buku sejarah tentang Marco Polo. Gue curiga nih jangan-jangan Marco Polo anggota Sri Mulat kali dulu. Dia itu terkenal keliling dunia dan akhirat. Oh, udah mati sekarang dia. Gue juga sebenarnya pengen keliling dunia. Pernah gue keliling-keliling capek, keliling kandang ayam. Aduh. Udah lama lo nggak ketemu gua, Jawo. Iya, lu kapan mati? Lo jangan suka tanya mati sama gua, kan yang bakal mati lu duluan. Jangan kalau gua mah bekas pensiunan palalot. Ini bawa apa? Pilot. Palalot. Ya namanya orang tua. Kalau anak muda kan ngomong pilot pantes. Kita kan udah tua ya palalot. Sekalian aja pensiunan paralon. Bisa aja. Kita tua lu ngomongnya nggak jelas. Ya namanya orang tua mana ada yang jelas. Lu udah tua gila lagi. Mending gua udah tua gila daripada lu udah tua PA. Lu dulu. Tapi kalau gua perhatiin lu dari samping tambah tua, muka lu kayak Konde Sinden ya. Iya. Numpuk dong. Iya. Lu sekarang bule. Doa rambut gua. Lu turunan ini ya? Apa? Hongaria sih. Hongaria. Bapak Hongkong, Ibu Binaria. Gua turunan Jerman. Oh, Bapak gua Jerman, ibu gua Ragunan. Bilang lo, kalau gua, gua mah pensiunan pilot. Kemana-mana bawa pesawat. pesawat dibawa mana kuat. Lah ini buktinya gua bawa. Alah, naik pesawat, lo naik angkot aja muntah. Gua mah kerjaan gua sebagai pensiunan pilot mah kenyang keliling dunia, Jarwo. Lu pernah nggak keliling dunia, gua tanya? Ya makanya gue lagi pengen keliling dunia. Mana bisa keliling dunia, Jarwo? Kenapa? Lu kalau naik pesawat sama gua bareng, jendela lu buka, kulit lu sobek. Lu nggak ada pantes-pantesnya. Gue kemarin boro-boro naik pesawat, Gue pernah naik helikopter. Terus? Waduh, panas di dalamnya. Mengapa? Oh, kipasnya di luar.
kita juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Komprang. Komeng. Kabar apa? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Kabar apa? Mesti maklum namanya orang. Maklum apaan? Kan kita Stres gua orang. dia nongol. Meng, dari mana? Kondangan. Kondangan. Pulang makan udang. Waduh. Ya. Lu Haji Bolot. Kondangan dari mana? di mana, Meng? Kondangannya, Meng? Tetangga gua cerai, gua diundang. Meng. Meng, gua kasih tahu ya sama lu Ya ya. maklum aja Pi. Dulu palanya pernah ditembak sama peluru. Orang yang kondangan itu orang nikah. Orang bercerai mah nggak ada yang ngundang. Apaan itu? Apaan? Tok. Buat Beli mie ayam. helm ABRI, dia bekas pensiunan. Iya, tentara dia. Iya. Pangkat terakhir lu apa, Meng? Apa, Meng? Tadinya kan gua sersan. Terus? Jadi Turun. Tugas terakhir di mana, Meng? luar negeri. Wah, hebat di Suriah, Irak, Sudan. Sudan, Afrika. Mana? Afrika. Sudan. Sudan, Afrika nggak mungkin di ujung condet. Masa Sudan? Ujung condet mah rindam. Betah, Meng. Di sana betah, Meng. Betah. Ya betah nggak betah namanya tugas. Iya ya. Ya kadang-kadang kan banyak teroris. Banyak apa? Teroris. Teroris. Kita kan masuk tentara PBB. PB2. PBB, PB2. PBB, PBB. PBB, PBB. PBB, Bukan PB2. PBB. Allahu Akbar. Makin hari nyiksa gua aja. Orang-orang pada pergi. Pergi terus ke sono. Gua nungguin di markas. Terus? Teroris datang. Terus Datang tuh pada selaman aja sama gua. Nyerang. mau kenalan. Dia nembakin tuh. Wah, Ya banyak man. terus Gua lempar granat manggis. Bang, Meledak. Belum. Oh. Belum juga. Nah, terus? Gua samperin. wah. Nggak tahu manggisnya masih mengkel. Salah lempar. Granat manggis. Oh, granat ini. Granat Subang. Nanas. Di Subang banyak nanas. Oh, saking nanasnya merah ya. Panas itu. Tua-tua PA lu, Wo. Gua nggak main lah. Males. Nggak main gua. Kenapa? Tadi kan gua mau ngelucunya ke situ. Anak kecil sampai anak kecilnya dikasih Iya. pisang goreng. Terus pisang goreng aja disebutnya nanas. Kok bisa begitu pas dikasih nanas mah nanas. Tuh kan itu udah diambil dulu. Ya malamnya udah tua, gak pikun. Lu kalau ngelawak jangan suka nyolongin bahan orang. nyolong bahan. Gua kagak tahu, lu maafin gua nape, Meng. Emang lu nggak bisa mikir sendiri cari Bukan bahan? masalah mikir sendiri, gua nggak tahu tuh bahan dia. Ya bukan. Malah ngebahas bahan. Gua mau keliling dunia nih. Wah, kayak obat nyamuk loh. Keliling dunia. Obat nyamuk keliling dulu ya. Selamat siang aki-aki. Sudahkah? Aduh. Langsung semangat gua. Gak perlu pakai Anu, tongkat sekarang. Mbak. Siang aki-aki. Sudahkah aki-aki minum cucu? Belum ya Allah. Aki pengen jreng lagi nggak? Iya dong. Wow. Ya sabar Boleh sih, dong. kenapa langsung dibuka? Lu main buka aja, belum ditawarin sama dia. Susu. Iya susu gua juga pengen. Ah, nggak Gila kuat. aja. Nggak kuat Ini lu. jual apa aja ini? Ini
Ini susu yang bisa bikin aki-aki tuh kuat lagi dan jreng lagi. Aki jangan deket-deket nanti ke tower lagi gimana? Tower lagi. Iya. Ini bisa bikin kuat lagi. Ini bisa bikin kuat lagi, nanti aki bisa jreng. Ngapain dimasukin ke sini? Numpang narong ambil ini. Jangan dong, ini kan dagangan. Jangan sampai kita nggak beli. Ini katanya kita bisa kuat lagi. Kenapa sih? Si Opi. Jangan. Apa sih? Ini bisa kuat lagi. Ini bisa kuat lagi nih. Susu kuda liar. Tuh. Tuh. Itu kuda liar gimana meres susunya? Kan liar. Bali nunggangin, wo. Nih, Aki, Boleh ngomong ada kopi bajing. Hah? Kopi apa? Bajing. No dia no. Nih, ada teh ginseng cupita. Teh ginseng cupita. Aduh. Nih, susu. Wah, Gue berapa aja gue bayarin deh. hah? Pasti mahal. Lo ngapain Kemana sih? sih? Lo ngapain? Hah? Duduk. Mau duduk ke situ aja, tinggal kejedrok aja. Duduk, ayo duduk. Lo bukan mau duduk, mau manjat tuh namanya. Timbang duduk doang. Mau pegang kemana sih? Ayo Pi, pegangin Ayo itu. pegang. Pegangin. Pegangin bangkunya. Gigil. Nah, Aki-aki. nah gitu. Gigi. Itu giginya hati-hati masuk terjalan lagi. Nah, kan nih. Ya. Amit, Ima. Parah. Aki gak bisa. Aki. Lu nyusu-nyusu aja, jangan pakai lu rasa-rasain. Aduh. Ayo dong aki-aki bayar ah. Jadi gue Bayarin. yang ketempuan nih, Pi. Lo kan mantan pilot, duitnya. Kok 30.000 sih? 200.000. Hah? 200.000. 200. Gue kirain tuh duit cepean. Udah kalian Selfie. mah. Selfie Udah dulu ya. sama Cupi. Aki-aki makasih ya. Ada Semoga nggak? Ya. tambah makin kuat. Aduh. Wah. Wah, duh. Lumayan tuh habis juga ya. itu seger, Cuman Meng. gua yang jadi ketempuan, gua yang bayar. Lu Lah, sih lo kan enak. mantan pilot. Pada Yang namanya tujuannya apa, Pak? Zaman kan belum tahu saya. Saya itu adalah master kaget. Oh, Saya datang ke sini ingin membagikan apa tuh uang. uang. Iya. tadi itu kursi udah ngadepin udah bener, dibalikin lagi, ngadep lagi. Saya ingin tanya ya. Kok digoyang? Ya nonton dangdut. Terus? Masih mau digoyang? Saya kesini yang tak cari itu pensiunan guru namanya Jarwo. Jarwo. Saya kalau ketemu Jarwo, saya akan memberikan ini apa sih ini kok kepalanya ke sini? Ngapain? Lu kenal Jarwo? Jarwo siapa ya? Guru, pensiunan guru. Pensiunan? Guru. Orangnya gimana Ya ciri-cirinya? Pak? orangnya ya sekitar sama dengan sampean. Lu kenal? Pak Jarwo. Lu kenal? Lu ibu rumah tangga bebenah mulu. Ini apa sih? Dia mau camping kali di situ. Ini jangan-jangan ini namanya Jarwo, kok pelupaan? Tahu-tahu tadi tasnya diambil. Kenapa? Kenapa sih? Hah? Apaan? Apaan? Hah? Kenapa? Apa? Gak ada apa-apa. Saya usul gimana?
Kalau ini tak gunakan untuk percobaan pembunuhan bagaimana? Jarwo. Ini yang Jarwo itu siapa? Jarwo mau dibunuh. Oh, bunuh. Ada nama Jarwo? Saya, Pak. Wow, Anda beruntung. Beruntung apa, Pak? Anda mendapatkan hadiah 1 miliar rupiah. Hah? Apa? Lopo malam. Seriusan. Apa itu? Diulangi ya. Freddie Mercury. Anda mendapatkan hadiah 100 miliar. Hah? Kaget lo, kaget. Apa? Sampai juga luar negeri ya? Sampai asal mau. Sekarang kita lagi di Itali. Oh, Halo. tempat Ronaldo. Hello, buongiorno. Lo yang hancur. Ya, buongiorno. Hei, minggir. Lagi melukis. Oh, melukis afal. Lagi melukis afal. Hafal. Itu Afal. apple. Apa? Apple. You is banana. Banana. Hei. Halo. Sorry. Saya lagi melukis. Ya. Iya. Jangan mengganggu saya. Yang bilang lu parkir siapa? Jangan ini rumah saya. Shut up. Kenapa? You is the man from Uncle, huh? You draw, wing. Not drawing, painting. Oh, painting. Ini melukis. Oh, I'm sorry, this fruit. Yes. Ini apple. Put it back. Balikin. Balikin. Ya ini saya balik, Tok. Baru setengah digegaras. Sudah disuruh balikin. Nyesal saya. Enggak, dia lagi ngelukis. Ih, lagi ngelukis buah. Fish balls and fish. Hoi, five. Fish. Sebarang banana I'll bola. give you a fist. Ikan. Lo gak bisa Fist. dikit kok teriak-teriak mulu nih Jangan orang. mengganggu. I'm sorry, mertua gua. Minggir. Matua buah. Mertua gua namanya I'm sorry. Harus hormat. Kamu melukis. Dari negara mana kalau boleh saya tahu, Mister? Where you come from? I'm from Italy. Oh, I like pizza. You know, Rossi, Rosiana Silala. Rossi yang ada putih, ada gandum. Itu Rossi. Rossi. Itu apa? Oh, roti ya. Rossi and balap motor. Matar. Ini matar. Motor. bule plesetan. Hei, minggir. Emang lo truk suruh minggir? You belasi. Berasi. Ayah lo. Oh, Makan. Sit down. oke. Thank you. Sit very down. much. Take your copper. Oke, tomorrow. Tomorrow. Sebentar lagi tomorrow. Oh, Salah lo. Tomorrow tuh besok. Itu orang putih banget ya, kayak kue Good. mochi. itu Do emang you like my apples? apa? Do you like my apples? Yes, I like my apple, my munah. Waduh. I am little, this not drawing, but I am Turun bro. Nandrong. ya, Turun bro. Tumbrong. Diurut turun bro. Oh, you urut turun bro?
No. Hijaiyah, Gak you know. apa-apa. Abjad, abjad. Abjad. Abjad, sudrajat, IB. abjad. A, B, C, D, E. EFG. Your alphabet. 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 Ya, my name. Alphabet. Your name alphabet? Ya. Minggir, minggir. Lagi melukis. Lu orang apa truk sih? Suruh minggir dulu gue. Sit down on the seat. Okay? Ya, yes. Bagaimana ini? Oh, no. Bodo amat. Wah, Wah. Marah dia. Bodoh amat. Lu sih. Aja bodoh amat. Masa Inggris ada bodoh amat? Bodo amat, bahasa Inggrisnya stupid mat. Stupid. Yes, we can meet here, but I don't know, like, if you have a delay. But I can't wait to see you, darling. I'm so excited to see you, yes. So when do you arrive here? I can't wait to see you. I miss you so much. So we meet in Italy? Oh yes. Oh, there are these people here who came next to me. Dia lagi nelpon. Begitu dia nengok, gue bilang oh They're yes. pretty bad. wah berarti itu Yeah. gue sering dengar tuh film kalau nggak They are talking so loud, I can't understand you. Hello. I'm Farrell. Hi. Oh, okay, Hello? wait. I will call you back, okay? Okay. Okay, see You you. Farrell? Hello. Lagi mesen itu. What's your name? Hi. Hi, I am Mali Tong Tong. What do you want, huh? you have me. Apaan you have me? Na na ni na na. Itu lagu. Mother you have me. Na 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 na. You better. Kebanyakan you makan better. keju lu. I want to you somehow. We are the superhero. When I wanna see you better. Mother on a song. When I see home. What my Lu jangan mantekin gua dah apa sih lu? ngobrol? Lu ngobrol tapi gua di belakang lu. What my name? What my name? What's your? What's your name? Nama lo dong. Ya lu nanyain dia, what's your name? Ya, Bukan makanya. my name, lu masa nanya nama lu sendiri? Enggak nama dia dong. Iya. Nanti dia jawab my name gitu. Enggak, what's your name? Begitu. Ah, so tau lo. So tau lu yang sok breaker. What my name? Where are you from? I'm from Indonesia. Yes. And what do you want from me? Ah, I love you. What? This is very rude. What do you say? I have a boyfriend. You cannot talk with me like that. Ah, I'm Adorno. But what do you want, huh? Okay, I'm try. Huh? You like me? No, I don't. Get out, snacky goodbye. Oh yes. I was actually talking to my boyfriend, you know. Ada keperluan apa datang ke sini? Ada keperluan You apa? try Indonesia? I don't even understand what you're talking. Oh iya, telepon. Yeah, I was talking with my boyfriend. Gua mau Friends. nih, No, apa, my boyfriend. ngegombalin dia. Oh iya. Yes. Sama pacarnya. Pantun bahasa Inggris. Iya, Pantun. I have a pen. Bukan, itu mah bukan pantun. Bukan pantun. I have a pen. A pen is blue. I have a girlfriend is you. Wah. Bagus. Over the mountain. But central, little flower melati. Apa itu? Sana gunung, sini gunung. Oh iya. Tengah-tengah pohon melati. Udah konten. Gak gitu juga kali. Pantun di Inggrisin lucu, masa dia begitu? Iis. Oh, I'm sorry. Oh, I like. Oh, no. I'm sorry. What do you want from me? I want to marry you. No, I have a boyfriend. Oh my God. You are really bothering me. I was on a phone call, and
you don't let me talk. Yes, oh no. Yes, oh no. Oh, I'm sikut, Miski. Oh yes. Hah? Ya beda orang bule, mancung. You nose What about my nose now? good. Is Thank you. long. Long. I'm, Yours is very flat. Why? yeah, my flat. Why? My mother is, I'm, Emaknya beranakin dia maksudnya gitu. Lo kalau ngomong cukup di sini Mama. tangan lo, jangan pakai ngelosor kemana-mana. Double swing. born. Lahir, ya lahir. Lahir ya, oke. Born. Iya. I'm, But still, like, what do you want from me? I don't understand. Why you came here? I was talking with my boyfriend, and now what do you want? yeah, kidding for you. Kidding. Killing for you. But Killing it's not for very you. funny. No, I'm Yeah, serious. not funny. I'm to experience in your country. It's a boy. Aduh. Back gloss. Aja kayak glosor. You know what? Yes. I can't. Police? Is there any police here? We are in the middle of Rome. Police, oh, Mario. Police? Sepertinya saya mendengar ada yang tidak manggil saya. Ada yang manggil. Ada yang manggil. Ibu satpam perumahan di Depok. Jangan bikin saya ketawa ya, saya lagi serem nih. Saya lagi marah. Lipstick belang gitu. Kalau habis main panas-panasan lu, sirik aja lu. Seriawan. Apaan? Kirain jenglot. Barangan aja. Lapor. Ah, ini siapa yang manggil saya tadi? I was calling you. Kamu kenapa, my twins? Kembarannya. Lu kasur twin. Bukan, itu twin bed. My twin tuh kembaran, norak lu. Ya kasur. Sekolah makanya orang gua udah- kata nggak sekolah lu. Gue Nggak sekolah. Saking seringnya sampai kekunci. Siapa yang kembaran? Feminine. Kembaran siapa? Ini. Lu kembaran? Iya. Oh, ngaca lu di bubur. Kamu kenapa nangis? Coba jelasin. They were Di calling me. aku pengamanan di sini, jangankan kamu. Hah? Cowok-cowok ini bisa aku amanin di hati aku. You know what? Let me tell you. So I was talking with my boyfriend. Coba sini kamu jelasin lebih Yes. detail. So I was talking to my boyfriend. Hah? So I just go there to sit to Ah. finish my conversation. Nah. And after they just come Huh? and they are very rude, like disturbing me, and I can't finish Ah. my conversation. And you know, like they ask me to Nah. be their girlfriend. Ah. What is that? Huh? Nah, tuh coba lu jelasin sendiri, gua gak ngerti. You need to help me. Panjang. Gua lagi nganga-nganga. Lu kan polisi sini, masa gak ngerti bahasa dia? Lu ngerti gak? Musik gua. Iya, iya, iya. Kan kia tata orang teh tiluan ka ditu. Jangan. Oh, maksud naon ka ditu teh? Mani ngali neng teh aduh mani bodas pisan. Dia orang Rumania. You need to help me, Eh, please. Roma. Jangan serius ya, saya lagi bercanda. Diam. Coba kamu jelasin ulang, kamu kenapa? I told you already. I was Ih, ngomong here. jorok, told kata. Bukan. Told me. Hah? Told me. Apa itu artinya? Hah? Lu sok ngajarin orang, Opi. Tinggal lu aja diconet. Lu pakai ngajarin gue. Gua juga anak condet, gua tersinggung nih. Barangan lu ya. Iya, Bab, coba lu ngerti mungkin ya. Oh, oke. Nah, coba lu ngomong. Tell her how you have a problem with me. What's your problem? No, ya siapa sih, Bon? Lu kata apa? Handphone siapa yang lagi dicas nih? Si kamu gue injek Bukan. lama ya. Itu telepon, Mom. Aduh, Telepon kami mohon umum maaf. dicas. Please help me. I'm Katrina ya, dipanggil Cu please. Please. no, please. I'm sorry, Miss. I'm not you mengganggu situ. But you don't need to cry. It's Apa-apa? fine. Coba mohon diulang. Don't cry for me to setengah? Argentina. Apaan? I'm sorry. It's okay. cry. It's okay. Oh my God. I forgive you.
Okay. But please don't do like that anymore, okay? Tadi si Christina. Nggak mau. Kenapa jadi nyanyi? Hei, kamu juga minta maaf. Jangan sampai mengganggu tamu saya. Kenapa sih? Oh, dia mau meluk juga. Dia mau meluk juga. Sumur kering. Anak belum bayar. I don't like you, huh? Hah? Huh? You are very fake, Oke, huh? I'm come back. Ini I'm comeback. Aku akan kembali. Lah mau kemana? Nggak boleh meluk dia. Boleh, ntar Boleh. jangan nangis dulu. Iya. Ayo. Oh no! Oh, ibuku. Apa injak le? Seru kak, cepetan minta maaf. Bercanda bu. Apa? You're crying? Malang nasi. You're sorry? Cry, you look. You're... Nangis. Nangis dari kuping. Itu tuh. Peluk, lu nangis lagi tadi peluk. Minta maaf. Betapa. I'm sorry. It's okay. I'm sorry, this OP. Jarwo kemana? Jarwo no. Nih. Jarwo. I'm apology. Apology. Iya. Apologi. Taunya Apollo. Lu mana sekolah di Mangga Besar? Taunya nyalain lampu joget. Sembarangan si Komeng. Katanya lu mah gak sekolah, lu asal ada nyala lampu joget, kata gitu. Ada anak mau nangis dulu biar dipeluk. Ayo. Oh no! It's okay, but promise you don't do again, okay? It's okay. It's okay. Dia, kan tadi situ udah. Giliran gua nangis. Sekarang giliran dia. Emang lo doang. Peluk ngapa? Iya udah. Hah? This Ember gift kebakar lo. for you. Police girl. Hah? Yes. Gift for you. What the Kamu kasih apa? Lu suruh ke neraka. Beneran lu masuk lo. Jangan tapi. Lu yang ngomong. Enggak mau. Dua ada kenang-kenangan dikasih. Hah? Ini beneran buat aku? Ya. Ih, aki-aki so sweet deh. Coba ya saya tutup ya. Buka. Lo. Si Komeng. Aduh, lu main pukul-pukul aja emang gua kasih rompolan. Saya buka ya. Makasih ya. Iya. Lo yang enggak aja. Sarkem nih. Halo, Bapak. Sarkem. Pasar kembang. Lah iya. Sarkem Lu segala macam tongkat gua diperban. Capean, takutnya capek. Lu kira tongkat gua patah? Kayak tulang manusia. Takut capek. Capek ya capek sih capek. Tapi jangan diperban dong. Halo lady. Halo Bapak. Saya bisa dibantu? Saya mau beli bunga. Ada banyak Bapak lihat ini. Saya mau beli keju. Oh, Yang mau beli nggak keju? ada. Belanda terkenal dengan. Lah iya, tapi kan lu lihat sendiri ini kembang semua, toko kembang nggak ada. Kan ada yang gede tuh kincir anjing. Kincir angin. Kincir anjing. Kita udah tua, tapi jangan begitu juga kali. Kita mau beli kembang bunga. Ada Bunga? macam-macam di sini. Abang Iya. apa saja di sini? Ada ini bunga curut berduka cita. Apa? Curut berduka cita. Bukan curut. Tuh. Nying berduka cita. Ininya Turut. turut. Pakai T. Berarti pada hari Minggu ku curut ayah ke kota. Oke, ini bunga apa saja yang dijual di sini? Ini Bapak, Tuh Bapak. saya jual Iya, bunga saya jual. bang. Bapak beli. Bunga bang. Anda jual, saya beli. Iya, Waduh. ini punya bunga bank.
Kalau mau dapat cewek Bunga cepat banyak harus nih. beli ini. Ini apaan bunganya? Bunga bank, Pak. Oh bunga bang. Iya. Itu mah duit. Yang Iya. Kalau mau dapat bisa aja. pacar. Nah, Gue nguslu. Nih. ini ada bunga desa. Oh, bunga desa yang tadi. Iya. Iya. Si Opi mana ya? Jangan-jangan nyasar tuh anak tuh. Nih, Layaban sendirian aja. Sakura. Iya, itu Ah, sakura, bunga tapi itu sakura. mahal, Pak. Senada cinta bersemi antara kita. Menyanyi asmara na 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 ni na 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 tara 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 tara. Ada bunga yang murah tidak? Yang murah Iya. ada, Pak. Mau lihat? Boleh? Mau dong. Ini yang murah, Pak. Ini bukan bunga, ini gambar bunga. Ini bunga, Pak? Benar? Iya, tapi ini bunga, tapi ini gambar doang. Oh iya. Yes. Ya, tapi ini murah. Oh, bukan. Murah memang, tapi ini gambar, Miss. Iya, tapi masih ada bunga. Gua ngomel tapi cakep. Ah, dia juga lu ngomel dia kagak ngerti. Lah iya emang. Oh, terima kasih. Saya tidak beli ini. Ini gambar bunga. Oh, tapi Bapak cari bunga apa? Bunga bangkai. Ya. Apa bahasa ininya? Aedes aegypti. Alis Aegypti mah nyamuk. Bunga. Rafflesia. Raplesia. Yes. Itu adanya di daerah Bengkuang. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Kenapa dinamain Raplesia? Kenapa? Ya gua nanya. Karena dulu yang menemukan adalah seorang yang namanya Raffles. Siapa dia? Seorang yang namanya petualang, seorang ahli dari tumbuh-tumbuhan. Oh, salah. Biologi. Oh, Raffles gubernur jenderal dari Inggris. Iya, tapi dia juga ahli dalam hal... Enggak ngarang nih. Gua pernah ketemu dia. Jangan merusak sejarah. Gua pernah kenal dia. Kan kalau Belanda Jamin der Sungkun, terus Iya. siapa? Dari Inggris Van ya, der Raffles. Bos, terus kemudian Van der Sar. Oh, Van der Sar mah kiper Belanda. Itu mah kalian aja bong. Enggak.